अहानबद मरोय बपाव सही तरा तरुक हेना चरा हेंदुना खोंजंग चंगसिलबसो आपसपा लौथोकपा ngamdabana sakti leirabadi लौथोकपा ngamgani थाजबदगी मिखल द इंडिपेंडेंट मिरेप ओइना लेपनबा फिरेप लौरे हाइना इरोम चनु शर्मिलाना फोंदोखरे येलो मी कन्नबा अनोबा बिल सेंबा लोइरकले बिल असि लाकदौरिबा नोंजु मिफमदा पुथोकनबा होनरी हाइना चीफ मिनिस्टर अक्रम इबोबिना फोंदोखरे अमदे रतन बुवांते लाउथोपा हंदोकनबदी हाइबा खोंजंगदा महिरोय सिंगा पुलिस का मुकनबदा पुलिस अनि महिरोय अमा सोकले खुरुमजरी ISTV पाव मियंग ताबिरिबा सिंगु तरामनुकचरी हौजिक पाव संदोन पिजरी Jahi Tarag Turglom Hena Chara Henduna Kongjang Changsilabasu Armed Forces Special Powers Act Lokthok Pangam Dabana Sakti Lairabadi Lokthok Pangamgani Tajabadagi Mikal the Independent Mirep Oina Lep Naba Pirep Lore Haina Irom Chanu Sarmilana Fongdokre Wapam Asi Mahak Ngasi CJM Infal West Ki Chairap Court Putorakibada Mahak na Paumi Singa Fongdokibane Court na Mahapu Nimit Taramangani Judicial Remand PK Sarmilana Paumi Singda Makatana Fongdokibada Mahaki Kongjangasi Jahi Taragatarukrom Changsilaklabasu Ngasi Pauba Government na Tabidre Miyamgi support su Mapung Pana Fangdre Karigumba Kutta Sakti Pairabadi Ek Asi Lokthok Pangamgadra Haiba Wakal Paurokpadagi Mirep Oina Pirep Lobani Haibagaloinana ILP issue CSO Singa Mahakalaina Bamari Amade Mairo Singna Changsiliba Kongjangi Matang the Suwa Fongkaya Fongdoki Alpha Pro Ronda Heidi voting right later Ganda Ankariva politician ruler Sing Manada Kaishum the Sangde Tade politics the administration system the home for Tribal Kai Miam Yasema voice Lehanaba Pagi Assembly representative na Chinjan Tribal Kai home for Oi Hana in the Fuming Chita Sabin Lep Saraga. I see independent Mirep Oina anti Abswagi single issue the focus Tauraga I see Mirep with a get insecure Heliba ein sharp town level labor ein snap for one son was in Putamina like from Toki and Sankala Kriva Kongjang Miana some Adam Pian Tokana labor over Sina. Adi Hina my papa have a do palm over the I ate the Shana Jose La Long Hong again and Sabuna Lepe. Yellow me Kannaba Anoba Bill Amassemble Bill Asi Lakadoriba Nongzumi from the Putokna Bayam Nakana Honore Bill Putokring Eda Chingamasung Tamda Ladiba stakeholders Singa Paminaduna Punabab Taminana Honagani Haina Chief Minister Okram Ibobina Fongdokre Ngasi Ahanba Manipur Rifleski Vanket Hall the Pangtokiba Kargil Bizay Divas Palange Thoram Yapulakiba Chief Minister Okram Ibobida Paumishing Hangbawangi Pakumda Magna Wapamasi Fongdokibane Makatana Magna Haikibada Handak Putokadoriba Bill Asidi Ayet Palaitana Pass Toraga Ekta Onana Honagani Masida Bill Asi Amukana Hantaraktanaba Yellow me itil inaw singna Yanaraba Bill Ama Ohenana Bagidamak Tabak Pakatnaba Sem Sari JC ILPS na Mapalam the Changsilak Pamitop Sinda Masagi Satak Che Pauba Yaudaba Sing Chek Toribasi Apava Kongtangni Jathari Batabagasi violence Yautana Chataba Tangai Fade Kongjang Changsin Bada Mairo Singe academic atmosphere Kahin Biganu Haiki Bilsi Putokrinida Kogi Constitution Gi Manunda Constitution is Yaba Ado civil societies organization Mayam Hill Ben Labor Mayam Community Mayam Singse Masinazu Yagadaba and the Mu Ada Yadre Hol Tore Kola Habise Masi Taudanaba in a Wanda Tokanaba Kana Canary. JC Alpina Sangsel Abise Kasukaide Adubu Masi violence to Viganu academic atmosphere Mudukai Danadum like Tambu Masibu Missing City civil society JC ILP Kangde Makangde stakeholder Ladiba Mayam Lena Masi government got tannery Adana charging labor Satra Satising labor Mayam say she involved to Viganu like Pajana Tamaga Moy academic atmosphere to disturb Taudanaba JC ILP Nasu Angang Apikpa Angang School the like Tamim Kolibase
मसीदा इन्वॉल्व तौहनबीदनबाना अपील तौजरी छात्रसिंगदसु JSCILP की मरुपांग मयाम JSCILPS na Manipur da ILP chanhalu Bharat ki President na ayaba pikidaba bill Assembly da miyam na yaba bill ama oina pass tau amade ratanda wanted lauthokpa yaning de haiba khongjang gi saruk ama oina ngasi mahiroi singna khongjang changsinbada police ka muknabadagi police personnel ani amadi mahiroi ama asopan nangkhre police na mahiroi ahum phajinkhre loinana mahiroi ahum na wantharakpadagi laikanakre TG Higher Secondary School, CC Higher Secondary School, amade Anand Singh Higher Secondary ki mahiroi singna wakat khongchak chatna pakhonarakhi. Police na chatna ba Sanjen Thong amadi konung mamangi traffic island mayada thatuna thamki. Mahiroi sing aduna kholau kaya laubuga loinana police ki athingba du thugaikhi. Police na control tauna bhonabada tear gas cell kaptuna tankhai tungda new chekon fauraga hata minuthong tamna amuk lakhi. Police na makoibu changsilaktanaba mafam aduda yamlaba security force singna thatuna thamki tungda mahiroi singna lambi de hiptuna protest tawki adubo police na makatana athingba peki Manipur da ILP chanhalu khomdram ratan gi mathakta wanted lauthokpa handu uhaina singjamai thongkhong da sidriba phawba chara henba ki khongjang changsin khiba mahiroi nipan hakjang gi phibam soksilakpadagi ngasi singjamai police amadi child welfare committee Imphal East na lokhatuna Jenims da thamkhraba matung ngasi ayuktagi atopa mahiroi ani na makhata na chara henba ki khongjang changsin bhaukre Mahiroi Singh adudi Manipur Public School da class 9 tamba Rohan Khaidem amade Anand Singh Higher Secondary School da class 10 tamba Ricky Thingujamni makhoi ki khongjang bu sogaladuna Ibontonsna Higher Secondary School Mahiroi Singh na khongchat amaga loina na mafam adu tan na laklaba matung wakat mifam pangthokhe Ratanda wanted lauthokpagi matang da sem kiba JSC ki PRO Mochana Mahiroi Singh na hongnaruba leitana democratic oiba khongjang changslakli base lana uhannana ba khonarakli basing khudak telep kadabani haike Section gi damakta yamna peaceful loina oiba moong ngak senuna leiri amadi mage digi laiba satra sing asina makhoi changsilebe agitation asida support over rally kaya marum laktuna mafam asida dharna amadi makhoi gi damakta ngak senba thaong kaya marum changsilibani Maramaduna, Hari Bayam, democratic by Sanchiliba, peaceful by agitation Asibu, Lana, Unanaba Monda, Facebook, Naterna, Toan, Matoa, Sandora Pagitabasi, Tawiganu Haidona, Singamegi, Makadegi, Hanan, April Tozeri. Amaromda Manipur da ILP chanhalu Ratanda wanted lauthokba handokadabani haiduna singjamai amade jinga mathaki mafam kaya da miyam na wakat mifam phamduna kholau kaya sulauke Maraksida mapandaki saktakche yaudana changlakpa mioi humbudra mare ngasi taret ni suba numita JSCILPS ki thomi singna awang sekmai ningthobam youth club advanced women's society awang sekmai protection society galoinana Imphal tamna changlakpa tongan ba gari singdagi faraga sekmai police ta sinakrai Charaksida Khomdram Ratan wanted Lauthokibagi Manipur High Court ki Justice Koteshwar Amade Justice Nobin ki double bench na aroi be hearing chathabagaloina na Rai reserve tawkhre hari Taragatare Suba Kargil Vijay Divas Palan ki thoram ngasi Manipur Sarkar na sinduna ahanba Manipur Rifles ki banquet hall da pangthokre Lising amagachamapal Merpudra Mapanda Thokiba Kargil Landa Laikhidraba Lanmi Shingi Mapamda Ikai Kumnab Utpagi thoram maduda Chief Minister Okram Ibobi, Forest Minister I Hemochandra, Deputy Speaker Preso Simre, Social Welfare Minister A.K. Mirabai, MLA Singh, Police, Army, Amade, Civil ki Makok Thongba Official Singh na Sargyake. Chief Minister Okram Ibobi na Haikibada, Kargil Landa, Lamdamasi ki Thongna Paraba Lanmi Taret na Thawai Katki, Mashina, Lamdamasi da Lairiba Ekoina, Indian Ama Oibagi Thawdang, Mapung Pana Lori Haiba, Laibak Miam da Mayak Singh Utlay. India ki ning tambada singnarakpa amasung apunbagi saktamda soalakpa khudingda miyamna chapchana thengnanaba leminasi haike India ki Bharat ki ning tambabo ngapa amadi jatiya sigi amata oibagi saktamda singnarakpa punamak ekoi punna thengaminaga tabani
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠꯕꯥꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯦꯠꯁꯤꯟꯍꯟꯅꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯅꯧꯍꯧꯅꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ. Minister I Hemochandrana Lamdamasi Miamna Tangdu Leitana Labor Gamlibasi Land Mishing Amasung Police Ki Katok Pangamba Adunane Kargil Land the Tawaikat Kiba Manipuri Taret Yauna Indian Army Chamanga Henbagi Imung Manungi Awabada Miam Punna Sorgaminaduna Apun Bag Saktam Minashi Haike. The supreme sacrifice of sacrificing your own life for your motherland. Madudagi henba dharma shastra veda shastra haiba madugi sacrifice do madudagi henba akoi sacrifice leite. Amaromda Rajya Sainik Board na susinduna Taragatare Suba Kargil Vijay Divas Palan gi Thauram Lamphelda Laiba Sainik Board ki hall da pangthokre Thauram Manipur Police ki DGP LM Khaute Yankai Tare Suba Mountain Division Laimakhongi GOC Major General SS Mishra IG Assam Rifles South ke Major General VS Srinivas DIG Clay Khongsai Ex-Serviceman Officer Association ki President Colonel IS Janamna Marueba Myoy Singh Oina Sorgya ke Kargil land Manipur ki Laikhidraba Singh mafam da haikat lekat tamduna ikai khumna bot ke Laikhidraba ki imung manung ki Myoy Singh da su achamba khudol pot pi ke Thauramga mari lainana DGP LM Khaute na haikibada Kargil land Lanmi Singh na kathok pagaloinana Laibak ki damakta thawai thakibado tungi mirol da khanghong na ba school syllabus ta haptuna tamhaningbagi apamba phongdoke Thauna Paraba Lanmi Singh adugidamak aikoi pumnamakna ningsinggadabani haike. Come across a number of families who belong to the Jawans who are members of the Indian Defence, members of the Assam Regiment, the Assam Rifles, or other branches in the Indian Defence, the Indian Army, the vast great Indian Army. Taruk Suba Sikh Light Infantry Nasu Vijay Divas Thoram YPA Hall Lamka Churachandpur da Pangthoki Thoramatuda DC Churachandpur Lunminthang Haukep Kungatare Suba Sector ki Commander Brigadier Ajay Kumar SP Churachandpur L Makhogin Haukep Sikh Light ke Shio Colonel Vijay Hudda Su Sarugyake Center State Government Amadi JC LPS ki mihut chinga phaminaduna wari sanarabadi yellow mi kannana bagi batang da warwisin purpangam gani haina CPI ki State Secretary Dr. M Narana Phongdokre National Research Center Amadi Dean of Students Welfare M Yuga Punna Sinduna Chatharpa Public Dialogue ki numit humni suba thoram da mahakna waphamasi phongdokibani Thoramadu da MLA N Biren UCM ki President E Johnson Chief Minister Oiramba Radhabinot Koijam na chingba Marueba Myoy ke asu sarugyake Political Analyst BB Sharma na Moderator oikibanga sigi thoram asina MLA N Biren na phongdokibada ILPS ki bill asi ain oine chatna hansi haibada kanagi mayokta leiba nate Cut off year listing amachama yankai mathoi hairibasi lamdamasi da leiminari ba kanglup kuntha taruk ki nate Mapandaki Changsilakpa Mitop Singh the Chatnagadabani, Masida, Mioy Karana, Tauge Haina Tauba Manba Made, Jurachanpur Gilay Kidraba Mioy Mapangi Haksango, Razniti Tawasi the Wakal Kantaba, Tangai Fade Haki. Will see assembly of stakeholder agreement. CRPD or from the civil society or the social or even UNC. Any labor man said, oh, in a government. Hope you have a impression of women as well. Otherwise, I guess personally, as an MLA, bringing you another so I have like you will pass out the kind of my arm, look, another photo, is my person. Dr. M. Narana Haikibada ILPS Bill Gimatanga, known a Kananabagi Matam Lairabanina, Kango Kuding Namakoi Warol Tamoy Sing na Pongdokpada Sorgia Haningi. Center Amadi State Political Party Manade Haiduna Intok Insin Tauba Chumloy Masimauta Waroisin Purak na Bahonagadabani Haiki. There is a need for legal protection, constitutional rights, and the decision
of the government. How to reconcile lambi le royal sukhanbiru ay yeng but with all sincerity and concerted effort in the future. रिम्स द इंटर्न तौबा डॉक्टर ज्ञानेश्वर कौब मियोय अमा कनागुम मियोय खरना फुब ओइरमगनी हाइबगे चिंगनब लैबद नतना हौजि फावबा सीज हॉस्पिटल के आईसीयू दा ज्ञान तादना लैबगी मतंगदा सेमखिबा जेएससीना ngarang रिम्स की ए ब्लॉक ता थोमजिंदुना इरांग हौखिबदा पाव चलुबा पाउमिसिंगदा फजदबा वाहि वता सिजनदुना पाउमिसिंगबु इकाइब पिरकपदगे पाव इदनब लौखिबा फिरेप ngasi आमजुगी प्रेसिडेंट याउना चमथोकनरबा मतुंगदा पाउमिसिंगी फिरेप अदु हंदोखरे जेएससी की माइकैदगी थोअनिंगदबा थौदोक अदुगी मतंगदा पाउमिसिंगदा लाले हाइजबगा लोइनना मतुंगदा थोअंदनब होनगनी हाइबगे थाजबसु पिखि हौजिक पाउगी मरकतना तेमरे अमतंग लौमिनसी Constipate सिजनबियु Constipate सिजनबना मनुंग संग नुगाइतबा constipation problem कोहन मंगबी इतन तनबा मंगम सानदबा सिंगुसु कोहन मंगबी नोमदा तुमम दाइदा लुबु साबा इसिंग ग्लास अमदा चामच अमा नत्रगा अनिदा थादरगा सिजनबियु Constipate India की अहानबा नेशनल अवार्डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न पीबा सिल्वर ड्यू मखल सुन लेजरे हाफ लीटर 750 ml 1 liter 2 liter 5 liter and 20 liter jar as an distributor amadi akupa marol loktak industry industrial state takiel da contact tobiu अपन फिटनेस सेंटर ने सिंजे मणिपुर की क्वालिटी चावो केस प्राइस ओरिबा 6 स्टेट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज 2016 पाक चुकचरगनी अगस्त 3 प्रिलिमिनरी राउंड नवंबर 3 द फाइनल राउंड लोइना ग्रैंड फाइनल नवंबर 23 द कंपटीशन असि थाउंग की मनुंग द मसागे रुंबा हेनबा मदि वाट पमियो सिंगना मसागे नॉर्मल वेट थमदुना चुंग फिराल चाबा चांगदमनबनी सरुक याबियो फर्स्ट पोजीशंस 1 लाख सेकंड पोजीशन 40000 थर्ड पोजीशन 20000 फोर्थ पोजीशन 10000 फाइव पोजीशंस 5000 ब्रेक की मतुंग दा अमुक हन तराम नौचरी मखाताबा पाउदा Singi school singda biometric attendance register my partner system bahore haina Tribal Affairs Hill and Schedule Caste Development Department ke Joint Secretary Armstrong Panmaina DIPR ne pangthokpa paumi singa unabada phongdokre Thoramadu da department asike director Million Thang Wi-Fi amadi atai maruiba official singsu sarugyake Armstrong na makhatana Chingilamda Autonomous District Council gi makhada school chamapanga nifu mari lei School sing asigi manungda changyeng oina biometric attendance school manga da hapadagi mai pakle makhatana school yankhai henbada GPRS yauba biometric thamduna oza amana yamdrabada pung mari dagi tadana school da leinanaba yengsin bahorgani Jingilamda lairiba health center singda technician leitabadagi x-ray ultrasound machine jingba sizinadana lairiba si kohnanaba tribal naha yankhai training pi bahore Department asina lambi shemba community hall saba scholarship piba amadi analayang gi tengbang piba na jingbagi thabak thoram sing paikali haiki The department has chosen 3 most remote villages in the district of Tamenglong, Churachandpur and Ukhrul. In Churachandpur we selected this village called Thingpui Kol. One more village in Ukhrul called Chamu, which is in the Myanmar border, and the one in Tamenglong is under Tausem subdivision, bordering Nagaland, a village name called Impa. We selected this village to serve a cluster of village around this village. So each of these health centers is serving about 3,000 people. Non-monetary measure की मतुंगिना मणिपुर हिरम कयाद चौखले हाइना प्लानिंग डिपार्टमेंट की डायरेक्टर डॉक्टर टी.एस. मुनिंद्रोना DIPR na sinba paumising unabada phongdokrai Munindrona makhatana lisingani taruk amadi tareta phaugi pothok ton chahunga marifu mapan dasmik amataret oirambadagi lisingani tarahundoi taramari da ton chamri ga humputra taret dasmik shino ahum oire nga sangom yerum sana chingbagi singthabe yana hengale lambi thong hakshal banking education tourism na chingbasu ningthina chaukhale monetary measure gi miteng dasu manipur gi per capita net state domestic product su yam hengale haiki अखोई डिपार्टमेंट दा हाइबदी मणिपुर गवर्नमेंट की प्लानिंग डिपार्टमेंट की हाइबदी प्लान की पैसा लेना इंडिया गवर्नमेंट की अकंगन से नखोई मसी की
Manipur नखोगी प्लान की पैसा सीनी है फिगर में लेते हानदी प्लानिंग कमीशन की मतमददी अदुगुमा फिगर अकलनब फिगर लेरमे प्लान की डिस्कशन तौद्रो पोतुनो मतुंजा अखोई ऑनरेबल सीएम गा डिप्यूटी सीएम नि मरक फिगर में एरात तौर मतुंग यस दिस इज द प्लान साइज फॉर द स्टेट ऑफ मणिपुर हाइबम लेरमे हौजिके अदु लेते हाइरिबे फिगर सी दी अखोई कराइदगी लौजब तारे हाइबदा 14 फाइनेंस कमीशन मणिपुर की रिकमेंड तौरिबा पैसा से सही मंगा की से सम 35,000 crore नि रिकमेंड तौरिसे थासिगी तांग कुंथ्रागा माथोइदा ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन आमजुना मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का खुशमनदुना लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम अमा मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकलगनी हाइना आमजुगी प्रेसिडेंट वांगखेमचा समजाइना फोंदोखरे समजाइना मखा ताना अवेयरनेस प्रोग्राम असिदा मणिपुर हाई कोर्ट की जस्टिस अमदे अतै मसक नाइबा एडवोकेट सिंगना तोंगान तोंगान बे हिरमदा आइन गी मरमदा संदोंगना ताकनी हाइके मखा ताना इम्फाल हॉस्पिटल अमदी अतै प्राइवेट हॉस्पिटल खरना पाउमी सिंह अमदी इमुंग मनुंग की मियोय सिंह लायेंगबदा अताबा ममलदा लायेंगनबा हेल्थ कार्ड पीनबा थौरांग तौरे पाउमी सिंह मसा मसागी चे चांग आमजुद पिशनबियु अमदे जर्नलिस्ट वेलफेयर पेंशन स्कीम दा यावगदबा मियोय सिंहसु प्रेस क्लब ता मरी लेनबा चे चांग पिशनबियु हाइके टीचर्स एंड मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन रिम्स की एजुकेटिव कमिटी फम थादोकनबा जनरल बॉडी द खंगनख्रे जुलाई 19 फम किबा एसोसिएशन की एजुकेटिव कमिटी की मिफमना जुलाई 19 दगी 19 फाउबा अमुबा बेस थेतुना खोंजंग चंगसनब वारेप लोके अदुबु जुलाई 19 दा पांगथोकिबा जनरल बॉडी मिफमना वारेप अदु चनहंदबगा लोइनना ओपीडी की थबक लेपननब वारेप लोकिबने ngarang pangthokiba educative committee ki mifamna miyam amasung maruina anabasing interest da educative committee pham thadoknaba phirep asil lokhibani hari fact encounter ga mari leinaba case listing amaga chamga kunganipan gi matang da handakta supreme court na mari leinaba che changsing pisilaknaba thokiba hukum gi matungina case asiga mari leinaba imung manung ki miyoy singna lagliba august kungamanga fabu gi manungda ivam gi cherap court ta leiba temporary office natraga district coordinator singda pau pibinaba loop asig president renu takhelambam na phongtokre ngasi cherap court ki office ta pangthokpa paumi singa unaba mada makha taraduna information pisilakpa matamda thodok sing adugi FIR copy inquiry natraga investigation tawbagi che changsing ex gratia natraga compensation pikibagi mari leinaba che changsing postmortem report थौदोक सिंगी पाउचे द यावखिबा वारोल अमदे थौदोक सिंग अदुबो हकथेंगना उहोबा मियोय सिंगी अइबा चेरोल सिंगनी अचुंबा वायल पुरकनबा होनाबदा मियामना मतेंग पांगबियु ई पाउ पिरकपदा हेना खुदोंग चाननबा लुप असना डिस्ट्रिक्ट सिंगी ओइबा मियोय तरागा निपाल सो हापले हाइके अदुगा कईगुम हारिबा डॉक्यूमेंट सिंजे लेजरगसु अरैबगीदी थागत पिरउ हाइनै हाइजनिंगी अदुगा लेइट्रगदी कोई ओरली ओइना अखोगी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अखोई नखरा पिजरी को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सिंग सिदा मखोगी थ्रुदगी हाइरिबा अखोगी कइनो सिंजे डाटा इंफॉर्मेशन सिंजे बिबिनबा हाइना मेदागी थ्रुदा अखोई ngasi नोलुंगना मयामदा पाउजेनजरी सेंद्राबु थांगगिनी नत्रगा मोइरांगिनी हाइना चयेतनबा लैरिबा असिगी मतंगदा यूनाइटेड क्लब्स थांगना सिंदुना थांग केंद्र मियाम की ओइबा मिफम अमा सेंद्रा निंगथौ कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे ngasi मिफमना ngarang केमाल मोइरांग न लौखिबा वारेप मोइरांग अमसुंग थांग केंद्र की लोनबदा गेट अमा युंग हाइबदु तरामना ओइ अदुबो थांग केंद्र की ngमखै हेंजिलकलबदी गेट सहांदबा थांग ग्राम पंचायत न चौखत थौरांग तौरिबा मफम असिबो मोइरांग म्युनिसिपल काउंसिल की एजुकेटिव ऑफिसर ना पार्किंग की टेंडर नोटिस थोखिबा लेबाक इरांग थोंगनब सिनबने MLA फंड जिला परिषद अमदी ग्राम पंचायत न सेमजबा सेंद्रा पब्लिक ग्राउंड बु SDO ना इविक्शन तौनब ऑर्डर थोकपे यारोय खुदकता ऑर्डर हंदोकदबनि हाइन वारेप लौखि SDO मोइरांगना मीडिया दा थमखिबा वाफम युमफम यावदब अरानबा वाफमने सेंद्रा असि मोइरांगिनी हाइना लैंड रिकॉर्ड लेरिबसिदा मोइरांगी सेंद्रानी हाइबा यारोय केंद्र की मनुंग चन्ना सेंद्रा चिंखोंग खुंदारिबा मियामना थांग केंद्र की ओइना भोट थाददुना लाकपना सेंद्रा असि थांगगिनी हाइबदा येतननिंगाय लेत्रबा वाफमने मोइरांग म्युनिसिपल काउंसिल न लम्मुन्ननब होनबगी महुत्ता म्युनिसिपल की थबक थौरमदा मीटिंग चंगबना हेना फगनी मिफम मदुदा सरुक याखिबा थांग केंद्र की MLA टीमंगी बाबुना मतम अमदा थांग मदी मोइरांग सोइदना पुनसिनबगी मतंग लाकनी मरमदुना
अपिक वाखलोन थादोकनरगा वाखल चाउथोंगनादुना थौदो असिगी मतंगदा वारोसिन पुरकपना हेना फबो ओइगनी हाइखे पुल्ल खने पुजल लखने अदा पुजल अदा खायदा लोय नाम कोइदा लाखने पुपोर सिदा सुम नोनो की पिसन ब तो से पिसन तो लिएं से मसी की मुसी हाय से इता तो काय बोरामी फंक्शन न तो पुजल सुई तो हाय नो लिया तो सुम मै बया मिले में हम सुम मै को लोग दे अब लिएं से तन साव न कोइ तो से तन पाक साव में लिएं से 나도 이제 숨 부zen 것도 안 하는데 숨 부zen 것도 안 하는데 그러나 거기 아까 매운 라더니 어떤 거기 마시 거기 엑스판셔니즘 거기 내용이 아무런 좀 해도 거기 거기 팀도 아무도 못 보는 시디 프리티는 필요하고 보면 이해되나 시다 거기 어디도 야대야대 하고 가지고 그렇게 하는 यारिपोक एडेड हाई स्कूल यारिपोक हाई स्कूल के कैंपस पावर सब स्टेशन होनरीबसे महिरोई सिंह येंगलगा हंदोकपिनबा जॉइंट स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेटिंग कमिटी की मेंबर मोइरांगथेम लक्ष्मण फोंदोखरे शुकी ऑफिस पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा महंगना मखा तारदुना स्कूल कैंपस पावर स्टेशन सादुना मही तंफम संग मुथतनब होनबसी याबा ngamloi पुलिस सिजनदुना नंफुदा साननब होनरीबसी लेप्त्रबदी महिरोई सिंह अकनब खोंजंग जंक्शनब सेम सारे हाइके यारिपोक एडेड हाई स्कूल की कैंपस हजिजिंग मग अखोगी वंखेम के एमएलए ना मसामक अखोगी याउना महाक मसा लेरकांदा अखोगी कमांडो अमदी आईआरबी ngaलकांदा हजिजिंग मग अखोगी पावर सब स्टेशन अमा साबगी अखोगी खोंथांग व लखलगलिव असि ख्वाइदगी लेबक थिबनी करिगुमा जेसिना थमजरिबो फमसिंग असि काई खंथबिरकांदा संचलिबो खोंफम असि हंद्रगदी जेसिना अखोई महिरोई खुनाई लोनना अखोगी यारिपोक एडेड हाई स्कूल की कैंपस पावर सब स्टेशन सानब होनरोसिंग की मथक्ता ख्वाइद अकन मोंग खोजंग मखाताना सखिनजरगने पाक सन्ना लाइहोगी लाइना अमा चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट संदोरपदगी चुराचानपुर टाउन की अयाम्ब स्कूल थोंग लोनरे चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का अहुम हांगदोक्तुना लाइना सिदगी ngaktoknaba अकनब थबक लौखले यामद्रबदा महिरोय चानिपालोम लाइहो तोरपदगी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल असिदा पुखलकपदगी जापानीज एन्सेफेलाइटिस की अकीब लेबना स्कूल सिंग असि छुटी थादोखिबनी हाइरे डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन सेंटर ना हौकिब चयोलदगी अंगांग लिसिंग अमगा चनिरोम हिदा कापथोक्रे हाइरे